Kining mga magtutudlo sa balaod or lawyers, kining mga lawyers, hilig kay na sila og lalis. Mao ginailang gieskuylahan unsaon pagpakiglalis. Na bay lawyer dinhi kana mga lalis ginaila kay mao man ay buhaton ngadto sa Sgado ang mudaog las lalis. Pero kahibudnganan kaayo og nakakita gani si Jesus nga maalamon kaayo ang tubag nining lawyer nga niduol niya. Kay imbis makiglalis siya ni Jesus, miuyon siya sa gisulti ni Jesus. Usa siya ka lawyer, ang iyang gikaatubang taong way grado. Nabang wa gyud ka eskwela ba? Nya siya nga usa ka lawyer nga nagtuon gyud kaayo sa balaod ni Moises og balaod sa ilang katilingban mga Hudiyo, miuyon sa gisulti aning way grado. Kamo naaroy way grado diha, nya istoryahan mo, sultihan mo unsay angay buhaton, muuyon mo. Kana bang way grado diyang galakaw-lakaw ba? Nya sultihan mo unsay angay buhaton. Naagi na sa tungunahuna, sakto ka ni, okay ka ni, ana. Nya unsa may gisulti ni Jesus, bahin pagyud og greatest commandment, ang pinaka-importante nga sugo. Wa biya to maghisgot og sugo bas Ginoo or sugo ba diri sa kalibutan. Basta lang unsay pinaka-importanteng sugo. Ang nisulti, way grado, ang gisultihan, lawyer. Nagtuon sa balaod. Nya ang pangutana, unsay pinaka-dako or pinaka-importanteng balaod. Ingon ani ang gihisgutan, mao ni siyang example sa giingon diri sa unang pagbasa. Niingon si Propeta Hosea, balik mo sa Ginoo. Nya ingna siya nga nagbasol nami sa among mga sala, unya musunod nami sa imong mga sugo. Kay ang sugo sa Ginoo, matud pa ni Propeta Hosea, matarong, ang mga maalamon kinahanglan mo sabot niini, og ang mga malapason mapandol. Kana kuno mga maalamon na tao, malipay na silang makabati sa pulong sa Ginoo. Ang mga malapason, ang mga buangon nga tao, maguol na silang makabati sa sugo sa Ginoo. Kamo karon, unsa man mo, maalamon o malapason? Ito bag. Maalamon o malapason? Kung nalipay mo sa sugo sa Ginoo nya, kada nyo kabati sa sugo sa Ginoo, malipay mo kana maalamon ka. Pero murag gani kag mapandol, pasabot murag kag masudipan or murag di kag ganahan, nya murag kag makonsensya kaayo nga murag musupak gyud ka ba? Kana buangon ka. Oh. Nanglitan ang sugo sa Ginoo, kung tamparuson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas, alipay mo makadungog na. Alipay dili. Sa tinudan na lang yun, malipay ka. Imagine kuno wa man hinong ka matamparos pero imagine lang ba, ug mao ginay sundon, malipay ka? Oh, buangon ka. Di man ka malipay. Kana bang malapason kas balaod? Di man ka malipay. Kanang niingon si Kristo nga, ihatag ang tanan ninyong kabtangan ngadtos mga kabos. Malipay mo ana? Malipay o maguol? Kung imong sultihan ana sila St. Francis of Assisi, sila St. John Bosco, sila Mother Teresa of Calcutta, lipay kayo. Salamat Lord, salamat, yes Lord. Ana, lipay kayo sila, excited kayo silang mubuhat, pero kamorong nanimba din apil na ning nagwali. Lipay ka taning suguan. Ihatag ang tanan ngadto sa mga kabos.
Oy, magbagot-butan sa ngigagod pulti na itong paningkamot. May mansag nagbinuang ko, Lord, nagtinarong man kong trabaho. Nganong imo gutawang ihatag ang tanan, unsa na malay mahibili nako. Na dayon, sugo dayon tagkuan. Kaya di na nato matuman, kung musupak na taaning sugua, di na nato matuman ang giingon, higugmaa ang Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong hunahuna, sa tibuok mong kusog, o sa tibuok mong kalag. Di na ito matuman, kaya na naman tayo mga supak. Nya dayon, higugmaay mong isigkatao, sama sa imong kaugalingon. Karon kay ingon ihatag ang tanan ngadto sa mga kabos, nakiglain man, nakigiyahay man ka sa mga kabos, dili nimo mabati nga ang imo dayong paghatag ngadto sa mga kabos, naghatag di ay ka para sa imong kaugalingon. Di na nimo mabati kay ang mga kabos para nimo lahi man sila nimo, separated man sila. Ug mao na roy nakaapan sa tong katilingban kay ang mga tao, ang atong mga silingan separated nato. Nya ang timailhan ana kanang atong koral, we separate from each other. Nya unsaon man nimo pagbati nga ang imong isigkatao samas imong kaugalingon nga imo lang ganing yuta daan, di naman gani apil ang imong silingan, imo naman gay nang gikural. Na kining kural starring gini sa akong mga homily. Ngano man, siunan ka na, higugmaa ang imong isigkatao sama sa imong kaugalingon, nya butangan dahil na nimong ali diay. Og part na sa imong self, butangan nimong ali. Imong anak, part sa imong self, butangan nimong ali, nga di siya kaduol nimo. Muna magis ginhawa nimong gakos niya, imong bana, imong asawa, part sa imong kaugalingon, butangan nimong ali, inighigda ninyo, butangan nimo, kung sa may butang nimo diya, kung kukibaw, kung sa may buhaton ninyo, ighigda ninyo. Naikural, og part na sa imong kaugalingon, kanang tawhana, di ka magbutang og ali, oy. Purti magay nimong maka-welcome niya. Nya karon ang pari, part ni sa inyong kaugalingon. Tubag. Ako ba nga pari o kami mga pari, part mis inyong kaugalingon? Di magay mo mutubag kay klaro. Basi gaduda sad mo, ikaw sad pa der, kami part mis imong kaugalingon? Sure. Gina. Sure gina. Kami part mis inyong kaugalingon. Inig luto ninyong pamahaw, maghuna-huna mo ang pari ka ha, na baka to'y pamahaw, mga anak mo. Kay part guna nimo, maghuna-huna man ka na niya, mahimo bang, sana, part siya ba sa imong activity kada adlaw? Asa ka mo maghuna-huna, di magimo kauna-huna dayong simba o unsa inyong ihog kolekta. Basta lang makasimba, igabot din, nalintang, di akong bitaka diya. Mao din na, pasangil dayon. Nang daghan kayo atong mapasalamatan, no? Daghan kayo tag mga igsuon, labi na din sa itong parokya ba? Daghan kayo tag mga igsuon nga nibati, nga kining atong parokya, part sa ilang kaugalingon. Daghan kayo. Dili ra ba ni sila mga dato, ang mga ninghatag nato kaning nipalit aning atong hope and sa tiyosa o sa sumpay na hope and opportunity slots nga para sa ato mga projects. Daghan-daghan naman gani ning nipalit. Bawo mo pila na nahali na to, niabot na og sa hope and opportunity niabot na og 953 ka slots. Awa mo malipay. Kaning mga almost around 900 ka mga tao, dili ni gikan lang din sa atong parokya, daghan kay ning gikan sa lain-laing suok sa nasod sa kalibutan, pero nibati sila nga kita part sa ilang kinabuhi. Naman gani nakapatats kay nako nga text sa usa ka estudyante
Ingon siya, mutabang man ko sa akong parents, father, kana bitang, kana kuno mag-repack anang, nanindaman sila, repack ana bang, ning mantika ba? Niya, tigripak siya sa mantika, niya, naasa kuno'y, amot na baka to sila laundry, kay tig tabang sa kuno siya pilo sa mga kanang nga gilabhan na nya sa iyang pag-eskwela murag college na siguro ni siya kay mga 19 or 20 years old ba to siya. Sa iyang pag-eskwela kana ganing ug maka-apil siya ning pagtakos og ang pagpilo sa labhanan, tagaan siya siyang parents mura kunohay og mura bag sana sweldo man sa tingin na sweldo no, anang mura lang ba og pahalipay lang ba nga ning tabang ka, tagaan siya og 150 pesos. Ingon siya, ako ning i-promise father nga kada kadawat na kog 150 akong set aside ang 50 pesos para moabot na gani ni sa kadang usa ka slot, ako dayon ning i-remit diha nimo. May na lang sa akong pagka struggling nga estudyante, makatabang ko sa mas lisod pa nako pinaagi sa inyong parokya. Nya di siya taga dinhi. Manghihog kailan niya, botog taga diin siya. Ini text ra ba? Kamo na amo nang hunahuna. Naamo? Wow, oy. Klaro na inyong mga naw. So nang ka estudyante, nya ang ira sa ligan nga tagaan ra siya allowance kung mo tabang-tabang siya. Nya iya pag yung kuhaan kay para ihatag. Wala. Kuha naman kayo na. Mo ni 953 na ka-slots sa Hope and Opportunity nya sa atong Prudence and Healing para sa atong galastuhon sa pista. 500 man to ka-slots ang atong ibamaligya, ang nahalin 106 na ka-slots. Oh, hapit na mahurot. Na patay gid mo di mo mamalit ani, wa gid mo Prudence and Healing. Hapit na gud ni mahurot gud. Way siguro karong sunod simana wa na ni. Impas na ni. Nya nganong daghan man kayong mamalit? Daghan ang nibati nga kita part nila. Ato sa ning pasalamat sa Ginoo nga mobati sa dunta ta nga ang tanang mga tao part pod nato. Mao ni ang atong pagampo dinhi misa, apil ang tanan. Kana bang gitawag og universal love. To love every person. Kay ang Ginoo sad nahigugma sad sa kada tawo. Nya kung nahigugma ta sa Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong unahuna, sa tibuok natong sa tong usa kusog og sa tibuok natong kalag, kung mao na itong gibati sa Ginoo, ato sang higugmaon ang tanan nga iyang gihigugma. Nya kay wa may tawo nga dili higugmaon sa Ginoo. Wa may tawo nga gisalikway sa Ginoo. Di sa ato pa kita sang nahigugma sa Ginoo, ato sang isipon ang atong isigkatawo nga part gyud sa atong kaugalingon. Ug kun ato ning buhaton mulong tadayon ang gitawag natog tinuod nga kalipay, tinuod nga healing kanang kaayuhan, tinuod nga unity og tinuod nga kalambuan. Wala pa man gining tinuod nga kalipay karon, murag questionable pa man kay ni. Kamo naamoy tinuod nga kalipay? Nana mo? Labi na mong mga nagpautang nya maningil, naamoy tinuod nga kalipay? Wa oy, kamong mga asawa nga magsigig control sa inyong mga bana nga di gyud mga bit, naamoy tinuod nga kalipay? Wa sad. Mga bana sad, mga buangon kayo, sigig pamakak sa asawa nga siya ra gyud kuno, wa gyud kuno siya ismiringhoy, tinuod mong malipayon? Wa sad. In short, kung naa nato ang sala, naa nato ang pagkamalapason, mawa dayon ang kalipay. Mao na nga niingon diri, ang mga maalamon malipay gyud sa pulong sa Ginoo, pero ang mga malapason mapandol niini.
mukusmod ang naong, mukulismaot ang naong, mangutkots o labi na inigsulti, pare nga, ang inyong mga kural na sa doy, grabe, gini pader, sige, kural, kanang inyong colors, mga buhok na sa, iwagin, kanang inyong pangiskis kilay, kilay na sa, hasta kilay, kaya laman, kana bang muyaw-yaw munadyo kay reaksyon ngano man malapason ingon sad sa obispo pader i-remit ng tanang kolekta grabe sa ning obispo ha siya ra may mabuhi nindog na ta